kado kabe media court itu man karbilo chole song pen kardom la sini tum pinila bangso a press meet ke hang nang kok bangke nili tum karbilo chole song pen isik ningdu la pen isi kapin rem punang kok po ate patumi hejong Karbi Anglong West Karbi Anglong la pen di Mahasawa Farman Delhi rong Supia long Kaskom pen cenglok ditum KSA Karsa pen kaprek asong racere song tum Delhi long an kipaleji phan barelo la pen 23 ani ini tum Delhi rong supi jantar mantar long dhana do lasi hala bangso Delhi ke dam alam pen inut FSLC long klembang thu alang li kursing timung isi kitok asap so ningjuk do la pen hala so kitok alang li verify ji alang li puro Delhi rong supi hempre ke hang dam kali lagi piknik ke choda masih ke dam lapen Kaskom tumke NTO Torma state afansi claim rong NTO Torma state afansi ke claim lotangte aningkan peningkan proxy ningkan kikep sosial loli tum kancas dikom KSA Karsa lapen di masa sedun union tum hempre ke hang nitum amu ka cipawang we patong Delhi ke dam itu mentality lan la maje kumane aphan li tum hadak kam ke claim bedam kali itum Indian constitution lang kitok pidak article 244 a farmansi itum hadak kancas di kombe chenglok KSA DNSU tapen ka preka song tum hadak ke dam kasi hala bangso ke dam apor hut nitum han ikeng nek dun choi nang ki putot protangte alang nitum pilo isi constructive statement ipied kangtung ti dokoma mande alang nitum la kursing timung detong karbi kacing honware loma kursing timung detong autonomous state ki hang thegre loma tas hala so kamen mang lang clarify dang je kancas dikom tumke anti autonomous state ki hang tum lapen ki kam khedu no tum lasi apransi autonomous state article 244a lagi Indian constitution long kedo lagi nitum KSA tuma khita kali kancas dikom da khita kali komane ASDC FSLC BJP Congress tuma khita kali lake Karbi Anglong lapen di Mahasaw arata farmansi bang hala constitution long ketok pasi constitution farman lapen Karbi Anglong lapen di Mahasaw farman tif idea le nilitum handang pidono Kaskom tha pidono lapen Kaskom puno nitum komane a political party a puppet kali democratic country banning hang to vote people Congress han PG2 people BJP han PG2 people FSLC han PG2 people nitum pinyar nisi komane original party komane national party ban vote pinoi vote ki hang people na komane thek dunong loma nitum claim pipe nitum karbilo chale song si neutral standard maintain lo anu ting the voting right do lapen democratic country patang te ne nang phan la phan vote pinoi punie batai ke batai suri pite mera som pipe aning pisi ke matha apu pisi ke matha la so teng lang vote piji asi non ke karbia rat tum isia consciousness do hala so consciousness ateng mansi ko mansi pa haji ma mas parendi ma rat decision enji lakin itum KSA decision ini asi hala bang ta itum kadu ko beta ning chibis kime kasi itum komania political party apa patch kali komania political party ka pinghat pen itum kame kem kali muthe common issue latante hala bang so common issue long kado kawia response a positive nangji non article 244 a common issue lo kado kawia farmano ke patante positive response piduno negative response mang chipidu dangelo kali patante itum kona ansi kileji make le damdelo lasini li kachunuri ke lalo kursing timung nang nila so statement aputha dang dia chuhang vek dang ji lapen FSLC song pen name alang liphan isi lam the bang nang ji pusi me jong sing tum political party Karbi Anglong lapen di Mahasaw West Karbi Anglong farman sing tum kam ki tempi petang te la son son munit phanang tum sipang thek si me kali petang te mo kanhok ta le dam de ji kol ji tum ke expect ma asi pinil bang so press meet pen ni pachini dang tung ke lalo Niphai inko raket thomani yuni tum Delhi rong supi article 244a farman sing tum dharna ke damji komania song phan vote ke hang pi komania song phan Jinnabad Murdabad ki dam jia phanin tum Delhi rong supi dam ji kali asi Karbilo chale song pe tame nitum delegates do antame isi sentiment pensin nitum ki dun je
pia poci pinianta central government tum na response pe dari sinang response pe vek protang te itum thur panang ko lagi kachi song si lagi nane KSA Kanjas Dikom ASDC PSLC pulang rat si thur panang po no 2013 no son 2013 ke tum rat si thur pang loke muthe hadak bang inut bahini major culprit do ko khala bang so ang hala bang so movement ki paprut asala so culprita rat se bang thek thek nangji asi constructive alam le che thana mang lahai kachi khinde kachi nek choy bang ini tum claim ke si ke me athe me et non Halloween ke dam bang ki kep takar bi chai de da mu ko peni arna ma hir junu ben pinne phudam set patang te kar bi ki pho bo dakta aso kaching hona velo mari tum plus kaching honang thek bang le che baklang na asin di la pans kasi kaning je pen si kaduk hobe karbing long rat di mahasa rat thana chunji ke lalo itum common issue lo patang te ken kam sivet le itum kam ke claim rap penam dang rap penam lagi komanya alle phan tum claim kam claim pinam le kasi lapan sini him pen je cha alang li alang social media alang li mithang page long si ke post do je BJP RSS atoi si kam ki claim kansas di kom tum ki are koson ji how it possible alang koson si BJP RSS koi ki pis kam claim kona a source kona ground chalang ni jidam lo lapen kansas di kom tum ke anti autonomous state ke ha kam si claim wrong lapen Delhi rong supi ki dam ke picnic ke chodam alang li inut leaders protante alang li osumara TV ke lam ningji ni lo ke picnic tong chodam ma hemprek tong ke hang dama ke live telecast motoni share ni thegam boke na sila sono ma ke chipunan ne ase non da kansas di kom karsa case itum bang pro private dam pen hadak Delhi rong supi long dharna do dam polotante kaskom tuna kaskom farman le article 244 ke hang dam kalilo lapen mo live telecast ho ji Delhi ben dame hala bang Delhi long live telecast dame ni pen chalo kap pheka leaders tum anta BJP phanle vote pinon MP election ahut ke Congress phanle vote pinon ple lam kaning ji jam kali tum da hada ke government of India phan koson si pressurize ki pijima hala si tum speech lo kaning ji lasila son ining choteng me ining chi oi me alam ke statement mang ke nang tum clarify fi denang ji kali protante mo ki wang jilang itum karbi hamphang long si article 244 alam ben isi thedung akan hok dojil pen isu thedung itum kasi tonti du kauji asi non son kaskom na claim dam lo thik ase karbi no tomas council itum CM tum asi to kirap pidunu mane tangte kirap dunji protante karbi no tomas council CM kirap dun lo tatta theglo mane karbi ang long tomas council CM kalira komane political party song komane social organization komane literature organization song komane cultural organization hala tumta contribution pidun mel de kas kon man ke makes itu man ke dam ki wang ki chu ki jun tasnon ke laso dharna laso movement ke is highly sponsored by BJP lasi BJP pharmacy kam claim are itu mind anvelang man anta non present government tum itum han ki dam ki wang phan rabul potante autonomous state aning ke hang ka phega song nang rab dun he sikai sivetamente dage big issue ko dilog lage non ke kachi putot picnic ke chodam foto ka tulidam itu main la anvelam na anta itu basi isi FSLC song manda ki pukam tung lalo nang itu isi regional party ke chepang tangji phansi ke bot i protangte kursing timo son amunit phan hek he protangte I think in coming future nang itu a song ansi kang tangji mala tangte daji nang leaders protante bangphan ke kham khedun lok pen si nang leaders ka siman protante hala ke leaders kali bangphan ka kham khedun lok pen ke leaders siman e leader siman uji prate nang tum rat aning hai unang ji kasi rat aning ke hai unang phale kam klemon bangphan ka khinde banghan ki pudun tot banghan ka kanne dun choi hala so sai bang klem ke de nang ji puji budam ji kasi nilima tame dampo pini dampo hada ke ni ta ko mane BJP party phansi AP election hot ke vote pinang popularly ning hopen speech ke tiaji gali ning hopen speech ke tiaji ke la ana ningkan constitutional long tok dak horbu copy posi government of India failed lo halas ni ning jeji lasi patumi hejong tame kaskom office long press meet ke dota ni ning jelo press thenglo ta bela pen halas so kaning jia kares dunang ji
nili ningje lo je ningkan kep sosial lo tum NPO termasuk ke hang song bertang te non punon benda tum ridun het helo kente sila high statement mang ke inut regional political party lo claim bang pu pen an hopen ke tet adi pen ke tok celon le nasi alang li osomara TV alang li lason ke claim bang alang li claim bang ni alang li leaders pon leaders itu benon constructive statement ne pinon constructive alam le rat tuhan pacinin no rat kan pamang huang ne lapen karbi arat angbom division mang thak ne non ke alang li ke si pachi bhong jimi me pachi lang sile jimi me kam si claim rong to hala bang ke ningje je de si ke me lason ke lapen alang li la support bang kanchas dikom KSA tu alang li dia chuang nang ji kali petang tim moki bang jilang li tuang bong isi kasi tonti de kong ji psi tu bang ji alang li tung kamata alang li jung tong la solang le tok ma mate alang li tung chingwai sar si la solang le tok alang li jung tong ki tok lo ne komane FSLC ali leaders tu bang tok lo ne lakin li tum chini dun de muthe alang li ke isi central committee along FSLC tum a central committee no claim bang pulu platen la an ga pulu nai madi de picnic se ko chodama kas KSA kanchas dikom do RSS agent ma hala ka pulu nai ke RSS agent potang teni tuma chulong thom movement ke claim ke pia joni loi tu claim ke RSS ngi tol bang tum han kas kom to non delhi gidam da RSS tu ki tol bang hala so mentality bang di narrow minded ong ko se de pulu hala son man kali arna ke delhi da dorang po dak dorang po lapen hemprek ke hanga song putang de lopot laki itum kaci punang ji kacing nek chonang ji adin velo komane phaning kang samse do pratang de nang tum ke political song nang ji punon FSLC ke regional party pratang te nang tum regional party tum koma political party pon ke jongji hala jongduno dake social organization no son kanchas dikom lapen KSA phan ke jong nung nang tum lake kopilo lake nang tum pilo hemprek ke hang a division ke selam nang tum ma hala dama thanang ko asi itum masap sowet karbia khai hala bangso a division mang bedinang ji asi kursing timung alang li las bangso statement bang alang li clarify fe alang li kanchas dikom pen KSA tum han dia chuang he patangte moki bang jilangan alang li phanitum kaprek alam pen dam alang li phanitum arbok nang kok no ni li KSA mai pulo ni li dame pini ke bar po delhi aphan polotang te neta pilo delhi picnic ke chota pasi dam loma ha Delhi picnic ke chupan nama daman itu, halap so statement bang nang, Osomara TV bang nang, lam ninje jadi nang ji kursi tibung bang. FSLC pelotam te nang li tum ke democratically kosonci rat simpati glong ji ma kosonci rat pen kacing rum nang ji ma halap bang so constructive agenda, constructive idea le cethanon. Daki bahan kang nek dun coy, bahan ki pudun tot pelotam te nang tum ke division claim rong. Nang tum han rat tum ko anjing ek khoy nang ji nang khoy khite lo. Nang khoi khelo so ting batang te athi nang tum rat phansi division kan no ke non bang kharo pri delhi long dam ne train pen lo mani flight pen dam lo bang kharo pri tum delhi dam lo hala bang kharo pri tum phan nang tum kang nek dun choi ki pung chot bang kharo pri tum pilo jongjong pharban dom delhi long kar jam dam ma bang kharo pri non dharna ke doji kar bitum gari der ma kar bia pharman lekar jam dam kalima si bang kharo pri dak kar bilumati Delhi da song nang dak da song nang ako KSA pen ke article 244A ke ideng chun lo KSA pukali karbia khai karbia rat angho pen masih adeng chun article 244 ki pa chun je phan ka duk sentiment do nang ji nono son ka ching nek choi komane ACC ke claim kang nek dun choi komane congress ke claim kang nek dun choi komane KSA kanchas dikhomon kang nek dun choi hala kang nek dun choi lok pen ke nang tum koso tuaran si kili damji mana so tuar di dam di deji asila bang so statement bang le kre finang ji taben kanchas dikom KSA kanang lilar so statement apu tanang li dia chu hang vek dang ji anti autonomous state ke kanchas dikom KSA gali non ke anti autonomous state ke pa phuk dunji ke pa mang hudunji ke nang kursi timung siklem rong asila son monon fit lason munit phan aning ka chu teng dun munit phan ka khinde dun bang li claim ke dang ji Ningkan ki kep ci song det chun ke chunche de lo ki chunche protal de non son a mentality joni ki chunche lo tu article 2448 ko ki chunche bolte non son kursing timung son ke matha a mentality a joni si tu chunche lo lasi nili bata ektina ningje be lo ke 2013 itu people ba fuludut ke 2013 itu ba fuludut de dang polo komalo 2013
a movement ki paplut ke who are the culprit of 2013 movement hala so ningkan si itum Delhi state lapen itum da isi asong to jakas to isi tripartite stock dulu ke komalo ki paplut who are the culprit behind the movement of article 244 in 2013 hala chipang theglo mangtum hadakta non social mentality non social narrow minded hala so kimat ha kangdai joni 2013 a movement itum put dulu actually 2013 a movement pehlo itum karbi itum isi mesenang thek ka theglong je palo non hodakta India is not responding till date lasi jongsi di mahasau lapen karbi ang long farman central the BJP state the BJP data BJP petangte nang tum prap jin pen di mahasau lapen karbi ang long ali dres tumhan nang hang nang po kopia joine kopia posi itum article 244A kachi hang nang po pudi ningji loke lasi government of India tumta nang hang hi petangte di mahasau lapen karbi ang long ali dres tumta central government her khairang po je non MP election prang nitum di mahasau lapen karbi ang long arat akadi article 244A nang pacun pipi petangte nitum MLA pen chenglok nitum representative tum anitum ki resign labji ki poja ko ngodonang po puninje loke ko bang ninje haji malason lasi di mahasau lapen karbi ang long leader sa hala so sentiment bang donang po jongsi response away central government petangte muthe non son che sorsa ro non son isia division che thakrong petangte itum kodo kosong ding lo kalidam po laso division ang alam laso division na join laso kachi tontia join si 2030 da produt loke lasi nili pencheng lo kato kabe karbi arat an ke kaddo kabe ka article 244A farman ka sentiment dolo lasi article 244A ke nituma khi kali BJP akhi kali APCLC akhi kali congress kali akhi kali lapet ACC akhi kali lake karbi ang long arat lapet di maso arat tum akhi hala so akhi ke itum constitution sine ke topidang asi hang rapet nang dorde phophe tame BJP pakali congress bang sirap dong po ASDC bang sirap dong po CPML nang sirap dong po APSLC bang sirap dong po sekai CC tame muthe non son kursing timo son a destructive statement pilup tangte itum karbi ang long arat mo isia division de kongji hala bang so ka pheri tame me a joine sini pinil bang so press meet bang ke hanan ko ate ni inut karbilo chole som central committee no president la mai phulo ni ta non del hidam ponte ni ta picnic ke sudah banaglo ni picnic ke sudah phane da maleda non kidam ki bang ko ani ka siksa tala so joni tamni tum dunno mati da lasi nang ni tum state mang clarification ci pivek nang ji la pen kancas di kom non hejong asong kali ningkan klikep ningkan thongkep ra proxy social lang tum hempre ke hang alang ni tum hantam iman peng pidun chetha lasi alang ni tum hantam ningkan ko an pe non ajit timong mata ke sarpo asing timong mata ke sar tupo sa alang ni tum hansi tum ovek tum jakong orang ki pidumen ko son si ke parlep ji bahala so article 244A ka je song hala bang ni tum thadun huna asi kursing timong bang monon fit rason esi bang heloving kedam lapen isi karbiang long arada farman si ka je song pi batang ta bang ke nang li kang nek dun choi anti autonomous state ke hang song anti karbi hala ha ke nang ninje du ne det si ke meji kali patangte no ki bang jila ani ini tumang bong isi ke tonte du kokji sila so lamang nang li jap lo patangte karbi ke arong si thak dipo pasi aprang environment bang ke nang previl nang nelo itu nang ke brotherhood a message ne propagate na Nasala so brotherhood a message propagate long itu article 244A kopia posi ki chunchi mahala ideang chun itu ining a sentiment sibina komane present government to sponsor dulu patangte article 244A farmansi kidam ki bang han khorcha dulu patate komane asong man me tu sikai si ve chirunga rap dono he hala bang sinang jimati asira son ka ching nek choi patante itum ati nitum ni observation thing itum case even ko observation thing patante la son ka chikhinde lope sempre ke hai patante la ke APSLC te palong elo kaskom palong elo ACC palong elo la pusikar biara tum tor junto si la son man kali derang ji pusi mata sa ka siwa la so timu sampo mana lamkar spirit ni jadi lamkar kita pasti nang tumpen ni kan sai lamkar cipi vegdan polang ke the alang ke karbiang long arada farman ke hangdam article 244A farman se alang ka insal lo ke alang article 244A fan ke insal lo so te patante basi
lamkar CPP petang dia lagi nitum kar bilo chole song bang kachi tonti do kokpo apa alang li phantam nitum isi bak action ke nang kokpo lasila sono bang ke nitum leaders petang te hala bang so mentality bang ke kaddo ko beta tok tia ko ningje je ko ning bang dunang ji la bang ke lasila bang ke bang nitum nilal nitum non bang inkoira phone do KSA ma KSA delegation ke lasi bang inkoira phone le elo lasi bang ko ra pho non delegation ke लिए तमें दौड़दे पो फे पेंसी पाली दुन लो लसी दौड़दे पो फे पेंसी दिल्ली पाली दुन पतांग ते कोसों सी पिकनिक सुदाम पोला कनिन जे हाई लो स्टेटमेंट लो असल हाई मांग के क्लेम ताप मांग ने निंगी ताप ने पिकनिक सुदाई पतांग दिल्ली करी दाक सिलुनी रेगुलेशन पाका सुदाम में के असल हाई मांग है दी चिखिंदे नंग ने नंग पुदुन तो नंग ने खाए फरमान लोरिया फरमान लो नितुन दाई क्लेम 2013 movement के लान सी के पंग तंग लो KSA is playing the major role in 2013 movement हाला 2013 KSA तो major role के player जो ने सी KSA ता division तो कलो because a division भी प्रतंग ते हाला बांग्सो movement play लो पलो लसे अभी a division की भी को सम लो KSA भांग थाक दक लो उमा समांग पा थेक लो लके 2013 ahut alamolo laki nile ka ding lo laki truth lo ni make ni man thik dunong lo laglan khorsing teron do a chairman hala phana juno who is the culprit behind the failure of the 2013 movement purtang te arjum tha jaka sa chairman da bang khan ni tum ke khorsing teron lo chirap dunong le lo ken no vek lo 100 hours ban pinang ji pu ni tum ke SF pen da berla pen chelo ho manja theng PKP police ngar plum dun de lagi pilo theng PKP ke autonomous state a movement ka pa strong je phanlo central government phani tum pressurize ki PG phanlo intel hai ki claim ke tum RSS agent lo man tum lasila sono bang ke chipunang ne isi kar bilo chale song kanchas di kom tum me bang thir zero je kam claim lo hala in thir zero phan se kam claim patang te non song halloween ke da mang ke tum bad comment bang e pidunang ne kadu ka beta lasini ni chuni gang tingala